clear tu le ngai thatu zong te chibai le vek ule vo in hi me ni som pasari sang ni som ni le panga ani a India le Pakistan indona thuthar then khatte kan ngai thla ho le don ani India le Pakistan chu ral thuam mangin indo le ri lo ma se trong kamin anin beina thei hle a che theyang bera in pu na khovel lakalan moi tum na nen remchang an zong reng ti ila kan soi sual arin omlo abikin Pakistan hian India aron pu chena sa thin hle a atopa thudik lo lang le si te a omnok mai chung zinga chuan India sipaiten Pakistan nuclear mun pui bei anga soin nuclear zungzam po apu dru angin an soi hial ani kha khovel ram ro puiten India andem man ti deu ani kha nima seladot manga India ron ti mual pho an tumna ani ti alo lang le ta si a an hoi lol ta ve ang Pakistanin India apu na nuclear da na mun an beya nuclear zungzam apu druk pha nia an sei chu India chuan chui chian a chozia aron sei tarup mai si a chu vele Pakistan chuan India riat phak lo na hmuna kan nuclear kan thuk ruvek kan nuclear omna India in a hrelo nuclear zungzam po apu chuak love anron tile taloya Pakistan chuan India riat phak lo na hmuna kan nuclear kan thuk ruvek kan nuclear omna India in a hrelo nuclear zungzam po apu chuak love anron tile loya an thu sei na chilper po alare man lovang tia andor sei highland sak anni ti na ani berchu khovelin nuclear manga indona achua alawa rambung tin te mitchu India le Pakistan afu ani berang chu nuclear rambung pani te inkara in ep na hian indo pui ati chuak ol sam hle dona ram pani te inkara in rem na nget omse ti in thanem ngai takin an palai na thok anin huam de uvek mai ani tuna indona hitran le in India in athapui han chua tak ta se Pakistan hian reilo te bak atlin lovanga heiwang tak hian nuclear man mai lo chu ti thei anei lovanga tlom aya nuclear amang thutang ti hi thil hlau om chu ani ve tho ole National News NDTV in atar lana Defense Minister Rajnath Singh chuan Pakistan sarkarin aram mi puite hnen atanga chia akhon te chu Masud Azhar hena cheng vai bel che som pali pek atum United Nations in National Terrorist sa apuan kum sang ni som pakwa a palwama le sang ni som parukuma iuri te beitu Jaish-e Mohammed hautupa international terrorist nena hian pek atum thu asoi Defense Minister Rajnath Singh chuan Operation Sindur laya India Pakistan firfiakte infrastructure ati chiat sakte chu Pakistan hian asiam thale a heng hi April ni som ni pania in be na ami te kha anni ti in asoi heng firfiakten an infrastructure siam that na an tho mek na hian Pakistan sarkar chuan sum ape a Pakistanin International Monetary Fund atanga 8 money atana amu tur dollar tukle ding on 2.1 atangin adaivat bokdon ni inasai Jaish-e Mohammed firfiak pol hotu Masud Azhar nena cheng vai bel che som pali ape anga bahawal pura murit an infrastructure sakthat na tur po chanpuina apedon ti asoibok Defense Minister hian IMF in Pakistan sum apuk tir mai chu aruka Pakistan sponsor tuwa apua alom lo thu asoi telbok asoi zelna chuan IMF in Pakistan pui na hi direct funding ani a
tunang huna Pakistan na hetiang sumle pai the lu hi firfiak te malak na ti chak tu ani ringot don chu wangin IMF hian athutluk na hi ngai tu anon le se adu thu India Defence Minister hian asai karmasa khan IMF in Pakistan loan apek chu natakin alo do dal to a firfiak te tha ti chak na tur moi khai takina pe ni ber mai ti in asai bok in ka hai omzane jok nei tura ramhrang rangten anron tur lain India chuan in ka hai in remna nei hun tur chungchang engma ala soilo India in obeyansa ada Indian Water Treaty chungchang soin isakdar Deputy Prime Minister ni bok chuan khovel nena composite dialogue kan nei don ti kan khilani ti in Pakistan a tuiluang lut Indus tui block tumna a oma block ani vai chuan indona anga ngai vek ani tur thu a soinon le ani heti mek lai hian Nimin Khan Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif chuan pahalgama firfiak te chen na le India in Operation Sindur akal puya nili lai zet sipai in machan chungchanga rampani te chu in remna zonga in biak anin pei thu alo soi ve thung India External Affairs Minister S Jaishankar chuan Pakistan nena in biak na nei ani chuan ramrikal tlanga firfiak te thlop chungchang atel ngei tur thu asai India po he thila hian in biak ain pei thu asai ve ani chuta chuan Pakistan hian firfiak te li siamin an hlan angaya ni firfiak infrastructure zong zong an khar angaya anti tura kan phut hi an khechiang hle tin a soibok in biak hi athu chuan rampani te hian rem anti ve ve a atak chang ture ro chuan thil hau tak ve tak alani thei ta cheu in do hi a hlok lova ram economy atlak niam pha roi baka mitam takin nunna an chana nu le pa in an fa te an chana tam tak an me thain an parol pha a tam takin nu le pa an chan pha boka pen manga indona do kana soi fel hi khoilam ve ve tan po alo tha em zok ani ole khati jong kha niri phot sela chanchin dang a om le ni chuan kanron tilang zel don nia clear tu zong zong te min lo clear sak zel awangin in chunga lom thu kan soye